svako zna, ekipa je najjača. Oj, no, da metnem ove džesmi, evo je. Znači, jok. Čem je moj iPhone? Skilo sve u tebi sitno. A jebe mater. Sad raskolaču, kad sam ili, tako. Ja reklamaciju. Prestanite bacati novac na nepotrebne džozluke, jer mi imamo nove super podesive cviker šajbe koje ne funkcionišu. Naočale koje šatru u sebi imaju sve dioptrije, kako da ne? Naše cviker šajbe imaju vrtuljke sa strane s kojima će naši glumci da vam pokažu kako to funkcioniše, ali u biti ne radi. Ala ga je izoštrio montažer. Gledajte u recepte za zimnicu kao nikad prije, idite daleko na more, ili napokon ušivajte gaće bez da zašijete sebe. Prebacujte kanale kao pravi penzioner ili googlajte sumnjive sajtove koje do sad niste mogli jer niste vidjeli. Illuminati! Gledajte samo to, čak i mi odavde vidimo da piše kad se sve posloži Jennifer Lopez, jer čak i ona bi ih preporučila. A jes dobro! A sad da čujemo iskustva o podesivim džozlucima. Radim s okultizmom već dugo godina i kad god sam prizivala demona nikad ništa nisam vidjela. Naštimajte cviker šajbe i drogirajte se kao čovjek. Uvijek sam htjela da vidim nekog duha i kad sam napokon nabala cviker šajbe, buraz, pojavio se ne jedan nek 3 se te jebalo. Te tam se nagni, glavu meni, ovako. Cviker šajbe sa debelim obrubom kao da ste varioc, pristajat će svakoj glavi bez obzira na veličinu. Vrtuljak će vam omogućiti da štimate podesiva stakla koja ne funkcionišu, ali hej, proizvod se mora prodati. Zumirajte svoje omiljene lijekove, vidite prvi put otrovne gljive u travi ili naslikajte sliku iako do sad niste mogli jer nemate talenat. Htio sam se s onim starim šajbama od nočara, nervirao se, bab sam tu kod nervoze. Jedan dan ugledam reklamu, reko čičavo mora imat. Ja vidim že nam više nije modra. Pročitao sam Bibliju, cirka 8 puta su i šajbama i svaki put se šokiram novim saznanjima. Sve u svem da nema ovije naočara i ovaj bi dalje bio isti, a baba već zauzela jedno od naših grobnije mjesto. Idite na odmor i vidite jezero ili skakavca u buljuku trave. Nisam išla na ljetovanje, ne pamtim i kao je men sestra idbala na more, reko haj dobro, ja kofer za koferom u paru, ali bilo vruće bože mili. Da nije sestra došla sa šajbama, ja ne bi nikad progledala ostalo muža ošla za paraliju i upoznala mog novog muža Jorgosa. Napokon vidite na Instagramu čije su slike photoshopirane, a čije ne. S ovim šajbama vidim Jorgosa ko da je polan. Samo okrenem vijak i sve mi je zamagljeno. Jao, pa te maca. Još papke ne lakirat. Oj bož, hajde da vidimo ovo ko ja čitam. Evo ga, Big Brother počeo i opet se vijak odvrnuo. O, kakva je ovo glupost. Gledajte ragbi iako to kod nas niko ne gleda, opet se udajte i budite instastar. Vidite aerodrom, barem na slici po prvi put. Kaki aerodrom, kaki bakrovač, ja ni putu niti imam poraz ovu. Sad suflirao ne tam. Au, kurac. Babine naočale, ubit će me. A tamo je Klem posladio finu stani. I otkud vama moji privatni snimci? Koga ja to da pitam, a? Gdje kava? Ljubo jebem ti mater. Znači, šta je ovo ovdje? Heroin ili kokain? Ja nisam znala šta je mene snašlo, pundak je smrak, njih trojica i ja sama. Kad me jedan za oko tu čapi i obično ovaj ekser ništa dalje ne vidim. Kad ja pogledam 3.22, sam da uzmem puzle, to me smiruje kad pričam o ovome. I ništa, ja samo u bundaku, a Kera 3 moja ti. Super podesive cviker šajbe za samo onoliko koliko vam tražimo. Nemojte više biti out. Kupite cviker šajbe i promijenite vaš život sa novim pogledom na budućnost.